ndakunonyeriza hano nama mbibona kura muhungu atari seriye njewe maze amasaha abiri hano namurinze ngo tuze kumutegamira hano noneho mwaramutse wa nagutindi unyicaza n'isazi ibiri nkurinze ngo umumero uraza umbere wabuze ndoza tugakora ibyo dukora tukagera nahumagiye icyara hano tubanze tuganire unguce amande ashi yesu we icyara wakunda naje gawiteguye umuntu kugombora ifurungu yanje kuragira ngo simva n'umugore kambaza none nicaye iyi ngiyi isa gutya se afata n'ubucafu kandi nabubona haragira ngo wari wicaranye n'abagabo ku kamera mva mubwire rukamigwa tafazari ntungoroguye umunsi nimba umubera wabuze tugire tusemezane ibyatwizanya n'izura mukobwa nsize ndatenga zanje muti ngo ni wewe tafazari ntungoroge nkene kuvana twumvikanye no gushize ku mustari sawa niko wawa yuniha umumeraga kwa bamari ponti wabuze ahubwo nasanze utarashya ariko bambwiye ngo sakendura bawahiye none ga baba nguteza amatwi yo umwaka ushize yaduhaye ngo azoba yakuze twashe ariko nje mfite ubwoba icubwo bico gikure mu ndekerezo wicaranye na muzehe nani bitekerezo nibyo zino bakaza banyitangira umusore muzehe bitekerezo uko bimeze ni gutya mon frère sinkubesha acyari umwana nje ndakuruta ura mukobwa wabagabika ndago twomusiga nubwo isi n'ijuru zogenda gute umwaka yaratumye 10 ngacyagi 18 nyana mu 19 umwana w'imyaka 19 n'umukobwa umukuze oshingura ubugwiwe ngubwije ukuri turakora ibishoboka byose ngo uriya mwana tuve imbere kabisa amaze kudusesema niyanga inzira ya demokarasi tuzifashisha intambara ubwo mvuga nimba yaranze waramwinginze umwandikira ibaruwa tuzomwikorera ntayindi metode dukoresha ngo niko muze ko nanumva bashaka kuvuga cyane ibintu kumva ibintu biri sauvage cyane je guve mu mushasha kubombora n'urubanza rutoroshe noshirira mu mugozi noneho ganje bujya naramwandike ndamubwira ngo baruwa sikito irakonana naje gatubonana ariko kindumva kaho ufite ibintu by'inani ngo demokarasi yanze tukoresha intambara nije kugwana kwa badatabukwe mbakana intambara navuga siyo kuja kugwana na databukwe wa huyaje hano mu muhana hari abahungu nk'abatatu bibituza roza roti akabaho n'abaraza akabona kagahungu kanani kariya ka Filipo kitwa Filipo nukubemerera kabido kumumera umukobwa bakarara mu gushikirije ahubwo uvuga isawukene ubunyine namantu mu mwana bazana mbakubitaga bido kumumera ushushe umukobwa uzomufite diligence tiwosubira mu gisagara udafite umugore cundikiri noneho wawa mzehe uyu muhungu za roti tubana muri korali ujya murabana ujya nyine none ntibazo batenga ojewe ese gutengwa se kintu gisanzwe kuragira ngo twe ngo banyogukuru na banyogukuruza n'abagore bacu siko twabazanye none uwo mumera n'induguru uragura nase umugore njoge kubombora ni woje kubombora kene ngubombora ngugure no ntange no mumera wo guheza basaza b'umukobwa none za $50 baza basigira basaza b'umukobwa ngo bamuduheshe izo nazo zitanga sipira ntange n'izumumera no muyumvira kino gitangaza cy'umuntu haizo $50 kandi zo kweza basaza mukobwa teruri gitangaza cy'umukobwa twarenze zose kumukura mu nzu urashaje izini mbabazi nakugiriye izini mbabazi nakugiriye abahungu mungana bamwe barashatse abana barapfuye kubera imyaka ejo bundi naratonye ndavuga ngo ngiye gusubira mu mushasha kandi sinusubirayo ndasigiye mukecuru mukazana kandi imyaka kiranja none kamagarira abahungu tubaheze umumera bagendere mu ginani asigaye mujinga bamubebe tuwumva ko wavuga neza utangiye kugira ubwenge tukitsitana gucyana mbona ngaho uzovamo umugabo nama numva ubwoba burashize tabwoba ntabintu ubwoba n'ibintu bya zamani ba Filipo barukanyarazare baramwikorera barasangwa zamasha cyane cyane azamasha itonde wowe hano ndindi minota nk'ibiri simbe hari wabo turabana umwe ni munsi y'inzu yacundi ni haruguru ndabazana ndaza navuganye nabo ntandi bintu zo kugukoroga muravana umunyoroshara hirya mu mikorere nimara amakuru tuzoba tuyamenyeje correct ndaje ngusanga aho ngaho nta bintu zo kukuvuga kandi umusaza ari sawa
Mwaramutse wa. Mwaramutse. Uyu kera yaruka amase. Sinasi. Okay, mbabwire rero mwabahungu. Izo twavuganye hariya si ngombwa ngo mbisubiremo sawa. Gahunda ni ya yindi. Umukobwa ni wa wundi ni nyanditika kandi muza muririmbana. Ko muranyumva? Mugiye kuva hano metode mukoresha ndayo nshinzwe kumenya kuko nabaye akabido kumumera. Sibyo? Mugende mu muterure wo mugiye kumuterura sundi nuko ndigiteri wanyu. Murabizi ibyigeze kuba byo kwandiko singiye kubisubiramo byarasambaye hano mu muhana mwari mwarabimenye. Ariko twanze kuva kwizina ko turumvikana ubunyene mugiye kumuzana murajana none muhungu mu mwikorere ibindi turaza kubivugana bwake tunaseme tunaelewana nta kindi murinzi No narimbaje akabazo mu guterura urabona ko twamuwe mumera kandi abantu b'umumera tafazari twadukeneye tugende ku musitani umuterura twamuterura tumujana mwabo cyangwa muri campus we nari nabamujije ngo ndi musinde mutarabikora muramuterura mumushira mwabo campus kandi jewe nyabaraza sinasinzi ko murumva dutegezo kubombora uramukobwa kuko yigize igitangaza muzi ko naje nigeze kumuvugisha akantuka tutegerezo kumubombora kubomboka yabombotse mureke n'amajambo menshi muzi ngo twankoye agasenki kumumera tutafite kukishura gusikimba baje nuko naje nambaye akabutura atuzanye igitaraganya ariko nje tudatinze mu magambo muze tugende dukorere mugenzi wacu akazi natwe ejo bazobidukorera urumva musari rero kundu bano bana babashaka ngo kumvugira ibintu hakika ya Mungu mukabikora ibintu nje nzobagabiringa muzeyo ni dutegerezwa kubikora kuko turakubaha muri no muhana Dahere suyi wenyine ugiye kubikora wabikoreye benshi kandi ibyo ni ibintu byiza bizogukurikirana niyo uzoje uri imfura kubombora no kubombora tuve mu bintu zo tuve hano hara tugenda tumutega amaru kuzamukuzi hariya cyane harambukuzi hariya avuye kwa nyirakuru muri tugende umvasha niko wowe ndakwizera nafa gushika timugira ibintu zo kubanza kuganira ngikorari ngo sorting kingo muzoge wa mumusimira umwite mu maguru mukubite kurutu wonda kwize ndagwa kandi nagira n'amakata mu kubitisha biba bikenewe I swear to God turabombo yamenye icyongereza nimbara gatoye cyane yasinze iripo ndamwemera ndakurahiriye bari abana b'abahungu barabikora hakika ya Mungu na Mungu anajua ka Filipo ko kasinze kakagenda kiteka niko kwiza ukuri wamushize mu ka depression ntabwo barama mwiterera ku mutwe ashire ku rutunga kira ku ndabindu byisoni hariyo ni pembeni ubonye umuhungu w'ibigango yabicaye inyuma yanjye gicaza roti ahubwo reka mbanze mbe mu bintu zo kwicara narushe mbanze nduruke kuko nari maze iminsi bindaga ya mwebwe ari mutazi mutaracuruza neza umukobwa mwe kubombora nta bintu bivuze ikiniki turashika dushira ku mugongo ale siko kuri turi kumwe sawa kumuteruka yego Perunga bye tuzongera tubonane mwambabere mukambwira uko mutavuga niki cyabaye byarangiye umunsi n'uwawe huje tugenda uva aho umunsi wanje habaye wa mukobwa washatswe ntiwiri gutubaza byinshi ta bintu by'amagambo menshi cyane ahubwo warashatswe manza mwumve mbabwire umviki yigize igitangaza bari icyumba cya dada bakwamishe zana tubana mu muhana turazimucira je ndagahonda bakagize igitangaza bakaguma kabenga abaho manza mwumve mbabwire twumvikise cyane umva rero nkubwira ukuntu ibintu bimeze tuguma kwicara hano nk'abantu badafite umuherekezo genda uje gupanga inzu hari ubwira bashiki babo bitegure ko umukazi anagiye kuza nanje ngiye kubwira inga zanje nazisize hariya nari ngene kuje kuzitera umuti ni muhira bariteguye inzu barahomye basandi bari nibyo ahubwo tuje muhira kugira ngo baze bahadusanga tibasanga neza tugende ndaguherekeza je ndagahonda tuzagenda ikindi gihe maze mureke manshi mureke muzi imbaga nasize kuziko nizishirira nari mperekeje imbere
gende wigize igitangaza Banze mureke ncure